shu ining ga chot na na rai mi morai lung li meza saya chingri ga hai masam bangla ana ili hui mi hauda mama lai rumana masot la la sana ali korum chinga mashimanda sochi kadra wikamiyachi On behalf of 43 AC Pungyur, I warmly welcome you all to our joyous celebration of the annual Get-Together Come Advent Christmas 2025. We extend our heartfelt and respectful welcome to our esteemed speaker, Reverend Khayaibam Khamrang, Pastor Tangkul Baptist Church, Imphal, our Honorable MLA Leshio Keshing, Sri Awangbao Numoy, former Minister, Humber MLA 52 Tamay AC, Sri Rangnamai Rang David IAS, Deputy Commissioner Kamjong District, Rang Peter. Thank you, sir. Tolu Roki, SP Kamjong District. Oh, Rang. So sorry, our DC Rangnamai Rang Peter. All former ADC members, NPF Manipur State Unit, NPF Yukul Division, NPF 44 Area Unit, NPF 45 Area Unit, and all the esteemed dignitaries present today. We sincerely appreciate our Honorable MLA and his family for graciously organizing this wonderful event. At G2025, we annual Get-Together Come Advent Christmas program hili rang rumita kalayan tum psycho rally Christa we mingli shalam kamiye nang soda ringkapa ningishi pongchok dale. At G program hi we matuime Reverend Khayaibam Khamrang, Pastor Tangkul Baptist Church Imphali welcome sadale. Kung adeng day the way na program hili rang rumi kawai, pastors ping, awunga ping, distinguished guests, Avu abang raping kala lek siang sot nau ping na tum psycho rally lat luida Christa we mingli ringkapa shalam milishit tale. Local arrangement committee ping na program hi ungshung kawai da atum na lon yang atam chikat laga program psycho hi atum na arrangement sa kamigwang local arrangement committee ping li learning shikjung ka pongchok tale. Let me give a brief highlight of today's program. Moderator, Mrs. Riermi T. Shimbre, President Women Win 43 Pungyur Area Unit. Mr. Ningshok Ningshen. Choir, Pungyur Neighboring Churches Fellowship. Opening hymn, KKL number 226, Hark the Herald Angels Sing. Opening prayer, Reverend Ngatimpam Kapai, Pastor Pungyur Headquarter Church. Welcome address, Sri Thota Shiang Chianglai, President MPF 43 Pungyur Area Unit, former EM UADC. Special number, Chungsang La Jajo and Thotsempi Luthi. Message and blessing prayer, speaker. Special number, MLA Quarter Choir. Advent Christmas greeting, Sri Leshio Keshing, Honorable MLA 43 Pungyur AC. Special number, Women's Society, UBC Pungyur. Vote of thanks, Sri Isaac Makung, Advisor 43 Pungyur Area Unit, former Vice Chairman UADC. Closing hymn, KKL number 290. Angels we have heard on high. Closing prayer, Dr. Umaling R. Shimbre, Pastor Yunan Baptist Church. Advent Christmas Feast 2 p.m. Grace for Feast, Mr. Shimringam Jajo, Pastor, Green Hill Baptist Church.
Shall we all rise up and sing opening hymn KKL number 226? After which I request Reverend Timbam Kapai Pastor, Puyer Headquarter Church for opening prayer. Achi ring pa kai la kaya 43 Pungyar SCW annual get together come Advent Christmas mik show hili pro narawi thum sai quarter namingli kui mashun jangda ningashila masot la khayagshila phongshok ta lei program is sponsor sa khami thumai khayashi kangia otale shio honorable itumai MLA Kalahi organizing committee being Saikoro Vangla Prohonali Ningshida Masot Chikatale. Prohona Rawitum the same guy program Hili Nana Razang Mita Mapunga Pa program Kang Sang Sat Milo. Program Hili Sharuki the Glen Rao Saikoro with only no we saw Kamita Shung Milo. Kala program Hili Rang Room the Clay. Now we are now being Saikoro with only no we saw Kamita Shung Milo. Itum the Singagi the Clay program Saikoro he naming take Matay no da. Matang mazatarang lakari may tuiday tumling atang kamiya pro Jishu Kristo wiming sing the so kami kapone. Amen. Welcome address Sri Todashang Singlai, President NPF, 43 Pungyar Area Unit, former Executive Member UADC, followed by Special Number Jungsangla Jajo and Tosempi Lutui. Now the time is given to President NPF. Ya mai lo, ya mai say, ay kita wali, kara, ya mai lo, ya mai say, thank you. Masih ki program se, tasyak nanti pengdrama tu ini, adubo madam gramanya Henbra Herega. Complain yam lakiba ekoi yarak tri madu the hog robedi ekoi Christian babo resign dogni aina harak busyam leiba Christmas yororo aina harak busyam leiba aduna kitang chondhabani organizing committee the warognu lasi 43 Pungyar Assembly constituency ki annual get together come Advent Christmas 2025 asida saruk yabiriwa Maru aina ikabida manik charwa Sri Awambon Nimai MLA President MSU former minister aduga program se Shinbi Riba Sri Laisho Kaishing Honorable MLA 43 Pungyar SC program masigi Maru aina speaker Oibig Dauriba Dr. Reverend Hesi Kayabam, Kamram Pastor DBCI, Sri Rangnamai Rangbiter IS, Deputy Commissioner, Kamdong District,
all former ADC members, SP Kamjong District, all Delo of Kamjong District, MPF, especially MSU, Ukrul Division, Area Unity ki Lakpiriwa, Adugalonina, Mashiti Party Najabanina, Party Ateti ki Oinishu, Party ki leader Lakpiriwa Mayam, Programasi the CSOs, Amaman Hydrabushu, Lakpiriwa leaders Mayam, Kun Kuntigi, Headman, VS, Pastor Catechist, Loinana Dikans, Kutam Nolong, Shinolong leaders, Loinana Programasibo, Mapung Bahangana, Lagiba artists, Loinan Media, Ozamayam, Imaybel Amadi Marumapam, Mayambo, Aina MP 43 Punger SCG, President Amawaina, Loinana Programashigi, Organizing Committee Gi Chudigi, Taram and Hoibo, Oktari, Loinana Mashigumba, Ishor Gimingda, Ekoi Mayam, Ishor Butakat Minare Haidaga, Ekwagi Lak Iba Advanced Christmas Po Okba Waina Advanced Christmas Program Pangto Hamba Matam Prokba Kitamakta Ekwaibo Ishorbo Yam Ngam Khailai Didna Thakajari Program Masi Maru Waina Ekwai MPF Pungir Esina Organized Opposition Day, Maruwan Nakwagi MLA Shina, Honorable MLA na Pungir Gendra di Shorda leader of Mawai na Kan Kadlaga Amrom Nakwagi administration da Natural calamity Lebagi Irang Aduga situation compared to any major suspension oiraga aruba jamuk phanglama basu amarom the ishorna ekoibo tapdana loina biduna le aduna jahilo shilak pak loina na egi kendra de leiba party naide aduga karyamad khaidna mayambo sak unna uminare hairiga charama logmina bag loina na Ekwegi Maru Oiba Jishu Christa Pok Bagi Ngaiba Waina Advanced Christmas Program Pangtok Minasi Habege Wakalom da Programasi Changsilakpani Aduna Masigumba Program Simayam Gi Waina Amata Waina Pangtok Hambi Bagi Damakta Ekwegbo Honorable MLA Adugamag Madambo Ngam Khailai Didna Equina Tagazari Loina Nangasi Asumaina Pantoliba Programashida Achin Bakamuk Lera Mabasu Mayam na Magi Tabakdo Hundokle Riga Programashid Lakpi Kitamagda Nakoi Mayam Taram na Oktari Haina Sumaina Hainingi Aroibeda Eque Machingakna Haibidin Nungaide Aduna Mayam on behalf of Oida, Magwe, me and Yahumda. Magwe, Nung Shibiki Kudol, Kitang MPF 43 Punger SC na Peningi Aduna Ahamba Magda, Sri Lesio, Honorable MLA, Aduga Magi Madam na Sonda Amra Lapiu.
Thank you. Ani Shubada Sri Wambo Nyumai MLA Loinana MSUG President Madi former Minister ni Akwai program Mashid Yopira Pidamakta Yam Nakwani Kalaga Yam important Amma significant Webama Nagage Tang Masi mi buyan bedin yaroigo. Adu ba masi pairega president nama waina political mayam magi tung ingdu benina lambi yatlaga destination do tungna ba hain masigi masak symbolic wain piwni. Thank you. Aduga akwai Deputy Commissioner Kamjong. Arway with the Dr. Reverend Khayapam Pastor Tibisai. Magi Ajanbe Yanglaga Asumaina except of Pigni and Bishet Hazabidil Ramde Adubo Mana Masa Quick the Magda. Khalaga lapi bi tamar yam thak je Masina aroi bo wait thank you. Sorry, Lena, me career. Oh, Christmas. Uglung wika, kahaw to shoe. Mang na cheer me. Sige jang rauer. Ning lika kahaw. Ram gata buena janung rali shimli kapung sing sing makan lambak shanda shimpani ulai shima shum rali wishi Sorry.
second. Christmas year, Verena, Mikumoli, Pakara, Zimishona, Shishuli, Miri, Migasangaina, Mayon Quisa. Verily, Ngashim Lishit Kavai Chihora, Gatawari Twigahai, Igatali Homi. Verily, Rumsaglay Lushin Kavai Chihora, Awi ain't a Patwigahai, Igatali Homi. Christmas year, Verena, Mikumoli, Pakara, Zimishona, Shishuli, Miri, Migasangaina. Christmas year, Verena, Mikumoli, Pakara, Zimishona, Shishuli, Miri, Migasangaina. Christmas na kuirania, ring a power jamba, mi sai corali, ring pamaisa. Christmas kuira mi haira, Christmas kuira mi haira. Amen. Remind Salishitli, Loshing, Kertot, we Haula, Ari Atam Kumilo. Nextly, Punyer Village, we Kertot, La, Matang Matang Atamji Kumikwai Salo. Are Kapunto Harenkui La
他。 王多你都哈人看，哈人看，哈人看，哈人看，哈人看，萨罗拉斯耶，哈。 Caesar Augustus, Speaker Kasu, Leonard, Mary, Joseph, Nazareth, whom we aid at Bethlehem. Genum Gili Unzanga, Bethlehem, Kangam, Karena, Bim, Haisai, say she manning la proho, we shim to Malaysia. Bethlehem, we shim to Makalay proho. Iwi ka jamshin mili razang milu Iwi ulu prohoban samata da hondale Iwi mongla jingri ka hai sampanga Hag mahala gay na kaparo Awunga proho jishu Sigwi konsai li proho wi betsaya Miku mona matesa Gazing round a hunger yoga homa pink, not to we bunker we are prohopera hira. Bethlehem, Lishim tun makalay proho, iwi ka jamshin mili razang milu. Iwi ulu proho bang, samatada hondale, iwi mongla jingri ka hai sampanga. Ejap kanga tasika fabi Christmas wilanga nalu Marana wahong na tada anaray Namang lasika faji Atun shong wi jingri ka hai mi kawai Christmas rahaira, Christmas rahaira, Christmas Eve Bethlehem, lishim tun makalay broho Iwi ka jamshin mili razang milu Iwi ulu broho samatada hondale Iwi mongla jingri ka hai sampanga Kamataya aju Advanced Christmas Week key speaker Rahorer message and blessing prayer. Reverend Khayabam Kamrang, Pastor TBCI, Ari Ana Atam Kuimiruno. ไอ้คุยมายามมาตั้งตรงตะเล็บสิพัมมาเจคราววารมกันนี่รับสิแล้วก็สบายก็คุยบิงลิลุ่มสันเดลมังอาเล็กเลยบิงจีจึงห้ามสังหาวกันเด้อเมียนเอาบิงจีน่ะสเต็ปอาก็คุยงเจนน่ะพี่น้องบิงจีน่ะสเต็ปอาก็องค์ก็จีจึงห้ามจิกเดี๋ยวก็พัมไม่ละบายด้วยนั่นถูกเมียนเอาขนุกเลยบิงจีน่ะสเต็ปอาก็องค์เอาโลแต่ก็ first row บิงจีน่ะ second row เลยว่าสาก็จึงห้ามนั่นถูกขังใบไม่เลยที่ถ้าเดเมียนเอาบิงจีลิเชียร์ก็แค่เรียนสามยาวโลแต่ขนุกเลยบิงจีลิแต่เจ้านิ่งเสียให้พยายามพัมไปสิเมียนไอ้คุยงชีมาชีดไอ้คุยกี
Advent Christmas ekoi observe to ribni ekoi gi North East misunderstanding kra laye bahapta adwa hebta re ko Advent gi maram da aduna ai yan han bada mado kra ai clear to ge ekoi gi Christian gi calendar da di Advent haibdi laigni adubu Advent Christmas haibdi laitabani Advent haibishigi arthadi laiba haibani laibasi kana bo haibra haraga 25th da lakidoba Jisu Christa bu haibani ma lakidoba da makta haibani Advent haibisi ko Advent Christmas haibisina ekoi gi North East ki mi chatna bagi da dum lakrabani ekoi Europe kuma America kuma da chalade Advent Christmas haibide phangroi करीगे ग्राहरगा एकोई गी नॉर्थ ईस्ट की मचा सिंचे लाइक तंबी सिंचे दिल्ली दा बैंगलोर दा चेन्नई दा लेबी सिंचे क्रिसमस युम हनगनी हाइब मतम सिदा दिल्ली दा लेबी मतम सिदा एकोई तमिनसे बिफोर क्रिसमस लाक्तंगाई दा हाइदुना क्रिसमस से दिल्ली दा तारीख 13 दरा दिसंबर 10 दरा दिसंबर 15 दरा adum observe to bisi laiye ba madui gi damakta ekoi gi North East ki mi singsina Advent Christmas aina thon mani machi ekoi gi North East Christian singida yamni unique way ba mani ko machi Europe America da di lairoi kana kumba mi na di Advent Christmas haidra ka advanced Christmas haye haide Christmas ekoi ne advanced to rakpa haibachi madu lai bane madu maduna ashi ani je dum masige ani ge term se naming je dum interchangeably seasonal su bera like te ai be je dum kangan ninge dum aduna ekoi na khangi do di mi atai gi lam di Advent Christmas type di leite adu be ekoi gi rom di ekoi gi chatna bi matung na Advent Christmas observe to be se laiye hai be se haining mena do ai gi damak di bera leite masi adum phaba kanone observation amani hai be se Advent haibagi she Christmas ki mamang da Sunday mari leiba mashida Advent haibani Christmas ki mamang da Sunday mari leiba se ahan ba se nahan moi gi chakiba Sunday November tarik 30 adu da haurabani adu de gi hafta mari ekoi Advent season yengani hafta mari hek loiraga Christmas lakani Christmas ki mamang da hafta mari leibudu bu Advent season haina na topani adu Advent season hafta mari gi theme mokoi gi theme haib tare ko ekoi tangkolom da tui kui theme je leibani hojik ekoi na hafta leiba sing se leiba first Advent week ki hafta gi theme se hope asha haib sini hayeng Sunday digi Sunday sine second Advent Sunday ni mashi shina mashi de gidi kana kumba church and the peace ge themes observe to guni kana kumna faith haina observe to rakani aduna Sunday kuding Advent Sunday kuding ge theme mamam leibani handak ki ekoina hajik hafta se ekoina observe to bisina hope haibigi theme se observe to bani ekoi ge scripture passage na Mashida Yauriba Aigi Tungdi Iriba Luke chapter 2 verse 14 the Iriba say glory to God in the highest Haibichi Sargat Dut Sing Sina Yao Shen Bashingbu Jishu Krista Pokre Hairaga Pau Pigraba Matungda Makoina Ishai Shakpa Sargat Dut Sing Sina Ishai Shakpa Gi Kanoni line Amat Lobani ekoi na ngasi observe to resi theme se hope asha hai besini ekoi gi matam da ekoi gi mafam da ekoi gi imung da ekoi gi church da ekoi gi khunda yamna darkar lai besi hojik si hope hai besini sargadu chingsina yaw shen besing chu lakraga mokoi bu Jesu Christa pokre ha bege hope pi besi mashi yamna significant moi bani haibadi Jesu Christa gi matam da di yaw shen bising she mi woi ba haina mina launa da bani
मुखोई बियाम न तोन न नेम न मुखोई बलाउ बने एकोई के एग्जाम्पल ता हैरगा याव शेन बसिंग से कना गुम्बा सिटी गुम्बा टाउन गुम्बा दे मुखोई बे चंगंदा बने हाइबदी मुखोई से लमजत फत्ते हुरान गल्ले मुखोई के लाइफस्टाइल से चुमदे इरू दबगी दमकता प्रजा की मनक चंग हनगनु हाइबगी सी अमा लैबने अदुन मुखोई बिदि मी ओइबन खंदब अदुबो जिशु ख्रिस्ट पोखरे हाइबगी अफब वापाव से कनाबो फर्स्ट हाइब्रा हैरगा किंग हेरोड पुजो हाइदे पायलट पुजो हाइदे सीजर पुजो हाइदे अदुबो सोसाइटी ना यामना नेमना येंगबा यावशेन मसिंग सुबो इहान हानबदा हाइबने पाव फबसी मधुगी अर्थादी जिशु ख्रिस्त के पाव फब हाइबसिदी मी ओइब खुदिंग गी दमकता कोइदि मखादा लेबगा सिंगदिग हौना मथक्ता लेबे सिंगदमकता लाई हाइबने अखोइगी थियोलॉजियन जर्मन थियोलॉजियन यामना फाव मा लई यूर्गन मोल्टमन हाइदुना मा होजिकति खरा हनुरे मासी हिब्रा अंदर को हिंग्रिब्रा खंदा हिंग्रिबो एरसु माजे 100 कुमदा लेरमगनी आई की मेमोरी से नाई का कथोक्रमा हिंग्रिब्रा शिब्रा से यूर्गन मोल्टमन से सेकेंड वर्ल्ड वॉर मतम सिदा मा शिबाई वरमनी मा बु फारगा ब्रिटिश की शिबाई सिंह से फारगा मा बु इंग्लैंड की प्रिजन सिदा फादोप सिदा थम्बने मांगक तंग नते जर्मनी की मियतई सिंगसु को थम्बरा सोल्जर लान मियतई सु थम्बने अदु यूर्गन मोल्टमन से लारिक यामना हेबने मासी मथा सिजनबा मीनी माना जेल द लेबा कांसिदा माना ऑब्जर्व तौबने सेकेंड वर्ल्ड से कदोंगाई लोइदरा खंगदे जेल द लेबा मिसिंग से हिंग न थोकेदरा नदरगा जेल द शिखीदरा हाइबसे खंगदे कनान हिंग न थोकेदरा कनान शिखीदरा हाइबसे मा स्टडी तौबने अदु माना स्माइग स्टडी दा माना ऑब्जर्वेशन आमा करी फंगब्रा हैरगा ग्रुप अनि खाइबा माना जर्मन गे लान मिसिंग से को ग्रुप अमनदी लान से लोइरगा आई सोइदना नोमदी आईगे खुन जर्मनी दे हनगनी हाइबगे ग्रुप अमा आशा लेबा ग्रुप अमा सिंगदी लान से अदुम चत लोइरोय अदुम चतुना लेगनी अदुगा आईदी इंग्लैंड गे फादोप सिदा एकोई मैतेलोन दा फादोप हाइदिने एकोई तांखुलोन दा फादोप हाइबनी कैसुम संग मैतेलोन दा कैसुम संग हाइबा मालेको जेल सिबु इंग्लैंड के कैसुम संग असिदा आई अदुम सिखरनी हाइबा ग्रुप अनि ने को अमा नदी आई हिंदुना लान लोइबा कांदा आयुम हनगनी हाइबा ग्रुप अमा ग्रुप अमा नदी आई कैसुम संग सिदा हिंदरोय अदुम सिखरनी हाइबा ग्रुप अमा मागी ऑब्जर्वेशन जे करमाइना तौब्रा हैरगा लान से लोइबा कांदा आई हिंदुना युमदा हनगनी हाइबा मिसिंग से यामने हिंगरमे मखोय जे अदुबु आई सिखरने हाइबा मिसिंग से अयाम सिखरे हाय मधुगी अर्थादी आशा लेबा मिसिंग से मखोयगी लाइफ से पुंसी से अदुम याम लाइन मांगदे हाइबने आशा लेरदी नंगे पुंसी से दुम मांगदे हाइबा अदुब आशा लेतबा कांददी नंगी पुंसी से दुम केले हाइबसे माना खंगबा मदुम लई मधुने इंग्लैंड दा थोकपा जर्मनी दा लेरंबा ग्रुप अमा जर्मनी की हिटलर की कैसुम संग कंसंट्रेशन कैंप दा जेहुदी मचा यामना फादुना लेबा मधु की मरक्ता यामना फावबा साइको एनालिस्ट एकोई तांगुलोन दे साइकोलॉजिस्ट हाइबा तारे को एकोई तांगुलोन दे साइको एनालिस्ट हाइबसे लेतबनिना साइको एनालिस्ट विक्टर फ्रैंकल हाइबा अमा जेहुदी मचा अमा मासु याम लारिक हाइबनी माई लारिक से हुजिक फाउदा एकोई थियोलॉजी तमसिंग
psychology tamba singse adum hojik chu pa aduna leibani Viktor Frankl na kri haibra haraga mashu maduda leiriba jail da leiba mi sing chu man su study doba Germany sida mana kri khangra haraga jail adu da wana leibi singse maduda su group ani ai jail da dum shigrni haiba group ama ado group ama nadi ai jail da shiroi ai jail da gi thokraga ai lairik iningai leiye ai jail da gi thokraga ai ishai shakningai leiye record produce naningai leiye ai jail da gi thokraga ai prajada thabak suningai as a politician ra as a bureaucrat ra haiba thajaba group ama Viktor Frankl na haibana adumai na khanba mishing do ai shiroi ai gi potential ai gi talent chi jail di gi thokraga ai exercise tau guni ba haiba mishing che shi de hai makhoi lan loiraga yumda halle ma adugi marakta ma amani Viktor Frankl ji jail da leiba matam da mai wakhanda ai shiroi ai larik e gini wajikchu psychology gi matang ai larik e gini hai da ma gi manung da asha leibai damakta Hitler gi concentration yamna sathi ba kaishum sang da leirsu ma gi thawai se mangde hingraga ma larik yamna e duna lei my observation do go aduna larik haiba singjina observe to group kanda asha leiba mishing je Mokhoi gi punchi si mangde asha leitarba mishing sina mokhoi gi punchi hek mangba handak Advent Christmas handak gi first Advent Sunday week ki team je asha leiba haibisi ishor ne khoi onda asha purak pi ba haibisi khoi si observe ishor na asha pi ba na taraga ekhoi na hingningai leite mi webi ga asha haibisi ding hak tangi namak tani Adu ishona piba ashagi matakta ekoi lep ready hing ready ekoi punchi nungai ba phangi do bani ekoi gi naga mi sing da makta di ishona pubirak pa gi asha chi yam na wang thoi rabne ha besi ekoi gi wari da chum koi khangi do bani ekoi kau thok rai do bani hojik di naharon thok pa chingja am de khra kau thok kani ekoi gi tangkhol marakta first IAS convert to bisi tuizar muiba somdal degi ma gi machanupa aniga ai tinaba classmate chuoiba tuizar muiba na engonda wari haiba ai hujikbo adum yamna shengna adum ai wakhanda leibani Ma yamna naha urangai da khundegi Imphal da magi daily wage gidamakta summer vacation matam sida lai Imphal da ma labor waina lakpa kanda ekoi tribal machasing budi matam mutuda ekoi gi plain da leiba mishing jina yengtha ba leiba aduna mkhoi bu shumang da changhande ye aduna mkhoi ni sing khorang re haba kan da ising pi rasu kap tongan mada pi ya he kap che mkhoi plain da leira ba ekoi gi ichine naw sing na sina ba kap adu da pi de ye ekoi tribal gi mi da makte tongan ba kap da pi ba he pi ya he Mana haibadi ishor gi tawjal mapan degi matam amadadi khundegi lakraga Imphal da ekhoi ngonda shumang da su changhande mi waina su count daude adubu ngasidi ai commissioner waiduna Imphal da commissioner waiduna laye mina ekhoi gi tampak ta lebe chine naw sing nasu hojik de dum engonda yengkhat na laye hai Mana haibadi masi ishordi gi lakpane haibani aina haibagi damakta aina ngamgi damakta engonda yengkhat panati adubu ishor gi tawjal
mapandegi aibu mashi pibane bishi mana haibane ishor hai bishi khoi kautokrai to bane ishor hai bishi phagi na tabani hojikti matam change to bom tung ina mi ayam mashi dharma dik ju yamna laptuna chappa she laire aigi pana aigi puna dharma chatlamani aduna adum aide adum adu yanda makta adum follow do bane aigi pukning dadi chatte hai bishi khra laire adu bu ishor je hing be ishor mani ma shu be ekoi na yam na serious when low do bane hai bishi ekoi kautokrai do bane ngarang ju ekoi gi tampakta leipa pastor ama लाखरगा वारी शामिल है एकोई के हंदक 2023 चिदा खुदोंग थी दुना एकोई के लान थोक की बा मशीन अमरम मोइदुना चर्च कना क्रम चर्च कुंबदी थुगाई बिगरे मई थादोक बिगरे मधुना थुगाई रबा चर्च अशिदा कना कुंबा मी क्रिश्चियन नतबा मी सिंचिना चलगा विंडोरा अदो नत्रगा डोरा नत्र चेक्सरा अदम थुगारगा योनगे हैबा कना गुंबा चटपा लैब जाने खुनगी मी सिंगदुना मदुदी शोरगी युम नेने चटलगा अदमाइना तौगनु हैब जाने अदो मखोइना तादरगा चटपा कानसिदा मी अनि याम साथीना सोय है शोकफम नतबा शोकफम जो थोकतबा अमानदी होराइजे होराइदुना माइगे खोंगजे यामना साथीना कई है होजिक्ति डिसेबल होइदुन लै अमानदी चेक माना थुगाइरेबा चेक तो वालदो चेक तुना तारगा नंदुना माइगे मखोंगजे याम कन्ना शोकतुन लै एखोइगे ईश्वरसिबा एखोइ दम फागी वइना लौबुदी यारोइदबनी ईश्वर जी हुजिक दुम हिंगरी बनी एकोइना माबु सीरियस लौरदी सीरियस वन लौरदी एकोइ आशा पी बाय बसी मसी जे लई बनी अदुबो एकोइना ईश्वर बदेगी लैपटॉप करदी बोर्डिगी लैपटॉप की बिदमक्ता थौजालदिगी लैपटॉप की बिदमक्ता एकोइ यामना डार्कनेस खुदोंग थीबा मफम अदुदा चटपा कांदा एकोइगी पुंची दमक्ताचु अवाबसी लई बनी अदुना हंदक एकोइगे फर्स्ट एडवेंट वीक एकोइगे एडवेंट क्रिसमस एकोइना ngasi ऑब्जर्व तौबसिदा एकोइना काथोगराय दुददी आशा हाइबसि ईश्वरना एकोइदा प्रकपनी अइना शेमबा नते अइना हाइबई दमकता शेमबा नते अइना ngambagi दमकता फंगबा नते अदुबो ईश्वरना पुरकपिबनी हाइदुना खंगदुना एकोइ हिंगरदी एकोइगे पुंचिसु एकोइगे फैमिली के पुंचिसु एकोइगे लेकाइगेसु खुनगेसु एकोइगे मिवोइबगे ट्राइब की दमक्तसु एकोइ मणिपुर की दमक्तसु नुंगाइबा हराउबसी असी लाकदोबनी मरक मरकते एकोइ मी बसुम रिमाइंड तौबसे दरकार लैबनी अफाबाय बसे मरक अम खंगरसु काउथोकपा लैबा अदो नंगसी होप आशा बसी ईश्वरदे लाकमनी को हाइबसे एकोइ खंगरगा ईश्वरदे येंगजसी ईश्वरदे एकोइ हलक्सी मादगी लापना लैगरदी अदुगा मागे मखादा लेदुन ngasi लेरदी एकोइ ईश्वरदा येंगनगा थगच्ची हाइबसी हाइनिंगमने ताके तारिबा मखोइ नखोइ पुनमकपु ईश्वरना बोरपि बोइसुनु नखोइगी इमुंगदा नखोइ खुंदा नखोइ दबकचुबदे ईश्वरना बोरपि बोइसुनु होजिक्ति ब्लेसिंग प्रेयर सु दुम तौरगेको सेहा सोकमे सेहा जगार सावगे जंग मने मुलावजा लेसियो जंग जिगा हिलि होकाला सागे जिगा थाग जिगला हिवाय ता साकाव जंग ओके अदुदी ब्लेसिंग प्रेयर से तौसे अदना मियाम प्रार्थना तौसे सास पंगसपना पेमचिंग गहाय इथुम साइकोरोय प्रो नना मयाद आचु चेमिक्सो एडवेंट क्रिसमसी नराव इथुम मयोंद क्लेने हिताउगे द नवे खंगरान नवे कपनिंग लेलाक तलेरे हिली गजिप्त क्ले हिली राजंग कहाय नराव इथुम साइको रोली नवे कपनिंग जी इथुमे मिरिन ली उंगशोक सकमिलो ओजा लैसियो अप्रेबु नाव बिंग मैवांग इथुम से आसामी तले प्रोहो
Ali na nasomida awe talent awe sakashap kachong ka lay pa may jawe bang dali ning shi ka anakya kathem salala na nakamong mo shomi ka aju awe apam hilipam kongle mapam samare ito mikumo na kangran may ka ungshok kang sakjiwa na ungshok sakjini jena aju pang kongle pam daklay hi naway kamaya uy wang pam sak daklay ni jita hawgida awe mirinli kala awe pangshapi na nasijin laka naway atazanji awe shabak saina ungshok sakmilog jehi itum siyasa daklay ni kala chililang mayda wajana itum way thotrin chan li zang daklay mang maningla ka itum way thotrin chan hi ana kakapila ng saruno hiwi wang ay na way tao neo kamiji away tung li misyono no kala ana na li shur zata kamashung kangrong songza jili sa chono no ali katom mi daklay pangshap mi daklay a prevu nawara bing hilila na way makabat makangjay lay kashijin ang kon mi da shimkurji krista way chingray kahay long li lay shono do ali watsat rumda kalay bing saiko rulila na nasomilo kagatom mida kalay atumji masyun way lungli kamasyong way lungli kangarong way lungli katom izata kalay ng saruno chitada sada awe ng sonaw bing awe party workers bing hi pangasin laka itum miyur wibang itum state wibang so kami kula kamhay kura kamiya mi bing sang sakmi logaji hi porak layne aju hili rak zibay da klay naraw church workers bing party workers bing yarn ngala bing kangatay watsa da klay say ko rulilala aju hili nawi manglaji na matuimida itumay mirin hili ngachay kangasak itumay mirin hili ngrum kangasak chimik syo aka ngasang sakmi logaji hi porak layne hidada sada Jishu Krista nali itum yangkalaka porak layne itumay kapaning itumay sayahay naway pangli misang daklay naway pangli na nakwisang milaka naway kamayaji ungshok milo kala naway pangshapla naway lay kashila lukumasyan la itum saykoro itong li dalakay na ujala shiyo kala away shamkur away party workers ping itong li tasyong milo da Jishu Krista way ming sing da siyasa da kapone amen Ojali ning shila khai re ojana Advent Christmas we maramli mathala kai na pichithemi khai chuwang ojali kala ojawi shimkhurli vrena atam kachida somirno Now we have special number from Emley Quarter Choir. This will be followed by PNCF Choir. I request Emley Quarter Choir to take your stage. Go
we have a slight changes. I request Sir Awangbo Numai, former Minister, Honorable MLA 52 Tamay AC, to take your time. Miyam punamak po, ikay kum na butchari. Nga sige, khwaidagi fazabade MLA quarter ge choir na isay sakpa. Ado da henna fazabade midi udaba gitar mo tom to khom uba. Ay punsi da gitar mo tom to khom ba ay ngasinaan mo uwi. Ngasi mafam yam fazaraba Phungyer town na sida. Sigumba yam fazaraba achauba program sinbiba ay marup Johnny Liver aduga Himamalini moini na sinbiduna e hakpusu Yohanba ay marup hokib amasulay aduga may time sa masulay ani mga seleb khat piyo please ama sina honroy khuy hokib ama sina ko ay marup manglem may tay din nate makse chandal digini former ADC member ni ay marup maming nickname dadi laisyo casing ko aseng banem na Johnny Liver makse ay mukti wangde adobo nok pa din masakyang fazabani ay na Johnny Liver ko ba maramde Johnny Liver chaba makapam kaya da mi loy na pun bani ado na Johnny Liver ko bani ako gi madam da chahi nifu gi mamang da ko nupi fazaba uradi kamain tawe hayin Himamalini da ay da loy redum adana ako gi Phungyer gi honorable MLA gi Mrs. Masak su fazaba miyam busu loy na ba haiba sumaina program afaba punna sin bibig damakda ay yam haraw pondok janim gune ako gi marup leisiona sige program yaw siya bakanda ay si continuous traveling to bunina ay gi kendra chapalambi khalura dia isi kreditan ba waman kring khan ba adubo ngasi asida Phungyer forward lakpakanda aina 10 years before lakpaka ngasi lakpagi lambi si yam khenarame ay gi damakti yam nungaite maramde ay di lambi se gari tonga chongboda dum habit oikrabnina smooth oiba lambi de thauba heina de ay di yam smooth oina lambi si phawba yawba asay yam harawe ay gi marup leisyo casing na mafam ayam da pubireng wanda ay so 2015 ADC election gi matamda mafam ayam ma yawrabane party gi meeting da dum yawboina adu matamda aina chalamba lambiga hauji ngarang 2-3 years or 4-5 years before lakpasi da yam khenarame ay marup chumna dum thagat panate ay experience do haizabuani aduna Phungyer gi kendra da leiriba prajam yam so harawram gani khali maramde chingda development purakpa lambi thong semba habsi yam luba ani ni ama sana fan phangba fan lauba lambi sem nangai yum sa nangai any infrastructure development purak nangai si yam wana phange
Ani subada thabak subada waba. Cost price ga sanction amount se hekta manadaba. Aduna ching the development purakpa habisi. Aruba mayam lay but mainly fund purakpa suluwe, subu suluwe. Aduba mayam na Kendra labor kun mayam na su fajana cooperation people oiram gani ay lawe. Tabak se fasana pangtokba ay mayam over the ay. Haraw ba pongdok chaning bane. Ngasi di party ki platform din natte. Adubo party amagi president oibanina. Ay karum ama panjaning ba madi. Ako'y se mi oiba habse pambama kasi masay pastor na haikip na spiritual gyama hay. Pertibi the palinge the pambama kaksile. Loy na pamba. Karino harga di peace pamba. Irang na talaga labor mapamda kanang sulaining. Mi phuba mi hatpa yam toy na thopa mapamda kanang suchaning. Nang buso kanang na sunang bu awawa pihaning din nang. Nang sunungay na dumpaning. But sometime ako'y miyoy ba kautok pa hekta kautok pa siya. Nang wanda minaw awawa pihan ning da ba gumna. Ay sumi ba awawa piroy ka daw ba niya habse hekta kautok pa. We should remember that as much as you don't want anybody to hurt you, you should also think that you should not hurt others. When you punch somebody, when you slap somebody, the same manner that no one damu already nang nagni have the hate the So, mi wa say peace se atop na purak hanbagi when ako expect adom to. Ako digi hogdo bani hate kautok. Irang niyam thaba natragana peace purak pase nangwan di hogdo bani habse mioi basi yamna khande. Most of us adu khande ko. We expect somebody to bring peace. We expect somebody to do something good for you only. Nang wandagi how good opani habisi nang hekta kautopale. Ako'y main team di peace habisi ne. We want peace. Nagagi peace pura puso ko'y pame. Manipur da hazuk lairiba irang Meitei kuki khanariba irang su peace purak ba irang su loisin ba irang mathata na tawda ba khoi pam akhoi mi oi ba have say selfish by nature human beings ge nature malay selfish oi selfish oi ba de ako'y si afaba kaya hekta khandab sule. Ay itom tan nung siban na tanang mi busu nung si daw bani have say sometimes we forget. Adun ako'y nagasing muruwe na sida chinaw kuki sulay metay sulay. Adubo, ako'y nagadi peace pambani. Haina, that has been our message from our forefathers' time. We want peace. We want peace. Let us stand strong for peace.
अखोई पीस पामे नागासिंग सॉल्यूशन पीस सॉल्यूशन पुरक पामे हब कांदा कनागुंबनदी पीस पुरक यादे हाइबसुले अखोई में सेंसु अदुगी वखनसु लेबा मिसुले अखोई न खमसे अदुदी मी खरागे खक्तनी खले If you think that peace is for everybody, we should stand together. Ako puna leminasi. Achumbadadi haibsu kiroise. Why we want peace? Why Nagas want peace haibse? My friend Lis Joseph, myself, and our colleagues have talked about peace at length in the Manipur Assembly. Everywhere we go, we share the concept of peace that Nagas have. Ase ko loy na chapa mafam khuding da asigi message piriga chase. Political peace. I'm not talking about other peace. I'm talking about political and social peace. Social harmony and political peace. Adubo sometime ako'y nagasing say ako'y naga karigidamag peace pa mo no haidok po kibum nagasule. Why we support political negotiation? Why we want naga peace have say haidok po kibulay na. Kiroy daw ba ni? But before you talk about peace, before you talk about Nagas pursuing for peaceful solution, we must know peace and the concept of peace and why Naga wants peace and why we're pursuing peace. Sometimes, how do I express in English? Metelon kangde. Disappointed to matam sule. Naga na peace ngasi negotiate tori bado. Fazana takpi de ne gahe. Lao ne takpiyo ne. It has been 70 years, 80 years. Ka Naga bu peace ki matang da takpi ne ngamuk what libro. Be it officer, be it a farmer, whatever you are Naga, and Naga want peace, and why we want peace, have to say. Wherever we go, ako'y pristo si. Nga si matam ay gidamakta, program marakta tetchalagang matam pibig gidamakta ayam harawi. Christmas ni mama gitchas na chala daw banina. Magi just at Chapakanda. Handaki Christmas asing ba ako'y da peace pang ba Christmas always no. Thank you so much. Thank you so much, Sir Awangbao, for your wonderful speech. Now we have special number from PNCF Choir. Emmanuel,
Special number Mikahai, MLA Quarter Choir, Color PNCF Choir, Li Nishlak Hire, Natumna Matala, Kena, Itumli Masot Ming Room Kai Wibang. Ara Itumbi Kaya Shigabaya Sri Leshio Keshing, Honorable MLA 43 AC Pungyar na Atam Kwimi Haruno. ꯑꯍꯥꯟꯕꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯕꯨ ꯄꯥꯞꯇꯒꯤ ꯍꯟꯗꯣꯛꯄꯤꯕ ꯄ꯭ꯔꯚꯨ ꯖꯤꯁꯨ ꯈ꯭ꯔꯤꯁꯇꯕꯨ ꯌꯥꯝ ꯊꯥꯒꯠꯄ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯆꯩ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯄꯨꯡꯐꯝ ꯄꯨꯡꯖꯥ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯌꯥꯝꯕꯨ ꯄꯤꯕꯤꯕꯁꯤ ꯃꯥꯕꯨ ꯑꯩꯒꯤ innermost heartꯇꯒꯤ ꯊꯥꯒꯠꯄ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯆꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯁꯤꯒꯨꯝꯕ celebration sida isa sagi matam kaithokraga lakpiriba akhoi aigi iyamba haib tare aduga aigi seniors haib tare aigi president su oiba aigi minister su oiramba oja wangbu su yam nungai mana phungyer da program lei gani habaganda aming program da di yawgan dum lakna batawge si mi si lakadra la oidra su khang program hapasu pharak hapoi hasu la adi pharak ta adu ngasai adjustment tor ngang da ya dum ngang da ya de habigi hojik peace ki maram da phachana ngang bi re ai har yam thagat chai aduga sigama program sida khun dagi mapan dagi atop dagi constituency atop dagi su lakpi bai yam thakat pa phongdok chai akhoi gi ahan bada I see Miss Aigirom de Saudredi, Hangon, Angon support the Roga Hagado Maladun. A mamam told us pull up the pull up that I am introduced Dum Sak Kang Nasi, Hujik Lois and Basida, Atopa later, Hujik Chakzaka, evening entertainment and Ire. Aduna Hujik Aigi. Ukhrul Autonomous District Council ki former ADCs mayam lakpiba lede amta lepkhat pyone former ADCs yam thakat chare noina matam jinba thadoga sida yaubirak pase aigi damak lakpana te ngasi lakpase akoi Prince of Peace porakadawa pokraba aduga mabu mapok numit palan tawbo numit sida mayam gi ningsing oina akoi Prince of Peace pok bisida saru yagi halak lakpi bai thagachare habji phongdok che akoi maru oina akoi gi ningthau mayam do amta lepyuni ningthau mayam do yam thagachare mi amam ai di loi khange mayam su khangnaram ngane aduna mingdi Panjaroige, Ngasaj Hensexual in Taunaramni, Aduga pastor sings. All the pastors Yam Takachare, Ngasigi, thank you, Pambu, Ngasigi Sigumba Festival City, pastor singing, adores, a question of politics to order so Ako NPFC de Tongan Bani. Ako the Atop party sing di meeting Hauna Pratna Taude. Dhup Agarbati Thalaga May Chukat Lagat Haubune Akodi Blessed Assurance is Saraga Pratana Taraga every meeting Haubune Loiram Daidasu Count your blessings is Saraga Akoi meeting Loibani Aduna Aina Quaina NPF the Yaw see Ubu the Yawuni Akoi the political gishu Akoi spiritual gasu Chapmana Chatpa religious ki what ngarut and ngarai chada chatjini jena in a hilik how my twijini NPF yi jen aju itumna mayonda clay longli CSOs ka chung rat le issue CSO aje kadam now long bing aksi nganing miljo oh nings lagar jingso kadam now long Jingsok dam now long ji athang khrat thai oh thank you jen khok kadam now long thank you jen lungpha kadam now long
katho lamjang katam na long katong ganing miljo kharak tong longly special active ot arut khuidak leibing nings nagare jana hili kharanausan radak le na thum sai korli nings lakare ji hangai hili ngusunda ina kateu hangai idum varesi ji hi politics wi songlala idum we sarkar ot kasalala kigla idum we manglarin wi songlala idum we yur wi ot wi songni jilala kathonga ka sa ka tong synchronize halaga ot ka salung hili issue Kamjong district with DC Ojarang Peter laga awi DLOs ping kala hili DLOs ka chung ga hi idum ajo function organize hadagli contributorian athum pang changsar stage ka shem wi o han sai wi o kilo ka tong contribute sang rok laga san jen hi Kamjong district or Phungyar assembly constituency hi varesi 99.9% varesin ma varesi kya changram them ma varesi kaun sa pai varesi wi district ne varesi wi constituency ne hili varesi wi constituency apam hili idum Christmas ngarumda makasa ga ji hi idum khabat ka kale haura ji wi lungjili isi wi district deputy commissioner da than laga hi ko tong mobilize sang rok la aju DLO SP la ra da le isi wi khangte district wi leidak le district lungni leite department ka tong ne sar khui da le chiwang na thum sai ko reli noi mayam bu DLOs mayam district manung da chaliba leiriba department khuding mak si success oina hotnab singda saruk lau khiba saruk ya khiba mayam mun thagat chai habsi haining mani ai si word of thanks na te ai personal word of thanks ai gi rom da haibani aduga ai na maru ina haining masina akhoi gi 43 Phungyar area unit akhoi oja thotai sang na president oiraga luchinga ga advent Christmas tawgani makhoina program makhoina sembani loina kanaba speaker gawgani kanabu kari tawgani kanana chak thongani adu kanana isei sakani moina loina sillaga last nang na host oibion aduga NPFT Christian gi matung ina foundation do aduda luppaga semba party oibnina Christmas idi party gi rom da tawro akhod vi katong loina district ta leiriba mayam khuding makna join tawna tawraga party taw si advent Christmas tawgani hairmoina haibadagi okay phare noina tawba chagani sina phagani haibdu tawbiyo haina tawbisina ngasi si program si thorakpani aduna yam thakachare moigi kano NPF 43 Phungyar NPF area unit tasu yam thakachai aduga si khungi atopa aina khangdaba atopa de horen word of thanks ta akhoi kano former vice chairman Ukhrul district autonomous district council na horen word of thanks man lo haijagani aduna aigi message short message am da haijage akhoi di akhoi Christian oiba habisi taibang da Christian oibani sarga kara di sarga da di Christian oiba sing khakta ada di nang na Christian ni nang na non Christian ni or nang na aduni habadu ada di later roi only thaja khraba salvation phangraba sing khakta ada kagni adu di nang Christian ni adunati mane aduni haba kari shulei roi to Christian oiba si taibang da oigadaba aduna Christian have means those who follow the footsteps of Jesus Christ. Ishwarna Jisu Krista na taubiramba takpiramba mana example set tauraga thambiramba follow taubasingdubu Christian kawe. Aduna mana pokpa masi Prince of Peace haibani masaya ko Honorable former Minister Emily na haibdona
Jesus Christ pokpasi kayamuk important oibra haibsi. He is the Prince of Peace, Counselor. Masi akhoi bu tambi takbiu karamaina ahingba karamaina salvation do phangadra and takpi tambi ba lamjing bi ba pokpa se peace mana habi ile taibang silon peace oigani adu ma se Prince of Peace ka ogani duna masigum ba pokka daw ba numit ngai ba oina ngasai pastor person habi re advent matam sida akhoi pulap pulaga let's renew let's renew our heart. Let's prepare ourselves to accept mabu lausan na ba ako'y preparatory oina handa Christmas sidi kwai nuai bu oisno ako'y sumba advent tawbu sida pangthok ba sida ako'y Phungyer Kendra da leiriba Kamjong district manung da leiriba mi mayam si MLA ama oina amamam da chatlaga kauraga chak chamin na ba kanot magi na tawbi ba ngamde limitations yam lay financial constraint lay physical constraint lay time constraint lay mayam sina hakum Kamjong da tawre kumsi Phungyer tawre adui mamang da ramrai da tawe Christian amagi constituency ama oibnina ako'y pulap chakhom ama chaminaba isay taminaba sermon ishorgi afaba wapaw pulap taminaba mafam amada phaminaba isay sakminaba ako'y apunba wakhanda unity layba sakmay khangnaba asigumba opportunity chi create tawnaba hotnaba sida ishorna so akoy blessing pi every year mi yam lae yam thakajai aduna every year sigumba tawgani akoy sidi atopa constituency ga manade itum hiyo hui khamisa manghai mi yorsane jen itum khokka sada abama khali kachi flungra gaji hi varena la lumsan mi da itum hilika gizib samphangni kajing la maro milo da sia ini preghar kya sang da sia sagjin kajing la maro jingham hida da matha lagena chimik solmi program li ka jang bing kate ka kaya khalama masam bang mane ta chak aina hili idum ra ka jip sar laga program ong shung hi vre jang da le ji isi chang chaw jen idum hi politics ni idum hi chingri en ok thui ka pai la ya lang en ok thui ka pai khok khayang ka sa da ok thui ka pai apong ji ka pha ka ji idum wi thon politics is secondary ni chingri en pam kha la ya la ka na manga wala ka ok thui ka da le ka politics ka jang wi la ka khalat ma ji idum khalat na bhap tang rok laga ina ajon nang iwi quarterly ajakum ina mi kai khali hangjin you can fool me 365 into 5 chili thangkhamango nan ili ina nali ka boy thangkhamango jin kumagali 365 days khaleine chikum phanga multiply salo chili ka sok chili thangkhamang ne nali ina ka po chili namali sam na wok jin ina na chili ili maphlingong na wok jin chita kamena vre nali ithum ni hangi jila na we mirilit kum hang thruk hang shini 70 years into 365 chini khak chimik so nali ina mi got thangkhamang wi na ili ningyang tong da uglung chang da na ili mamirar mu khok ji hangi jila ina ajon na hang hai da iwin mi baji ili wot masang jila ana kumpai da ili reu ga fu ili hi wat hare i nau ka chai re iu admission sa ko hem le thure o hi ne chine hangson laga
election thang iu lima lek sadla chiga rai cha dei thum hi la receiving hi la thanga ji dang a shun nga ya lo mathai la sia sa pam ra po pam ra ka cha ga la po jingam sa ga la po jim ka jing ro ga la maro mi lo ji accident show ga li tha lo ji ma hi mai tha lo ji long list kum pai da na kum hang sini hang ji shet hang phanga na po pam awen blessings khui pam ra one day, only one day. He needs only one day. Akmang. Jana, will you be there on that day? Jana aju. Jisoo Krista rap ragi dak le hili. Pungyar kendali le dak le ping hi. Katong hi. Kam hai. Kanga chay. Kachang katin. Meaningful. Christmas ng sase, kagjar khanang maklay, katik kagay maklay, khon gajar maklay, problem maklay, lay kaya Christmas ng sase, rakhra kum gathar 2026, lay akhamay ng sase, idam katong ng palagay na, kum gathar jili wajang khway, warin na katong itong katong halisom mirano kajihi. Ring pamera no ji hi na tum sai korli I wis mi ngai ne arui ara atui mangai nam ning la arui katen ho tokan thada hili khrap bing ko tong ali athang hili give ko tong ali mi se ta arui isi 43 phungyer AC vice president I mean president na AC vice chairman athum ko tong athon dang area unit na ngajek laga give mi re give he kranau bingli mathak he mathak mai mirak he bingine he mirak Christmas he katong aling arai ka cha gi kasaro la kasari la kranau la kathem la magathem la yaro nauli la katong ngarai cha gi blessings khrane jili makhai pai mini tahang khai no chena ngarai ka cha machula khamang da ngarai cha da hi give him mirror jena arwe hili aina request tau jage ngasi mayam bo pulap ta manaba give amam horen tumbada asu dum ingba matam da phungya di yam ingmane makha da tharas tumba haying January la adi low da go kambor achau da pu ya dam ni macha si yam hendi oibne aduna social gathering pham su in yaba adu makha thar su tum yaba versatile oiba yam useful oiba pot amam pi ge aduna akhoi gi sigi kano amesang na aksi hiwa rapai raula no kible China aruiba first 80 years above pinji aksira milo hili 80 years above chahi ai 80 mathak yaure ham isi sakhang nabni go hayang mathang Christmas ta 80 years singdu yam lakpra khang nabni sida mayam pareng lepiro 80 years changna wai maji milo ko tong sok milo I kumhang ji set kai rek jiping aroi photo namgi ni camera le abu da nextly adhumi leisani gam leisani kra kaji yangi jine jam pasam thamai khwai jen 80 years hi ajing jili nang na inbi gada nang innagam na natte 80 years above nganing salo photo namgi jikho hi memory win I will ka chung hai le hik thaw Jim yao no thada araj ba oninga
Nextly, 60 years above, 70 above, 70 to 80. Photo nam milo jo hi aru cameraman je. Hello, he will nextly Zingum Hangshini to Adung Bingjina, Shok Mikwai, Samilo, Ishiwi, Legacia, Emelina, Natumli, Rimpalagina, Leshana Christmas gift, Midaclane, Shokoi Mr. Lo, he will Tijangli 70 above 79, up to 79 years. Natum Bingdonga, Shonimi Logaji, Peninsula. Thank you. $60 above, 60 to 70 na isi kaya sikbaya isi aju speaker na iprevu na ngawai mirano isi we kaya sikbaya Dr. Soringam Jenims we isi we specialist Dr. na lajang na kaya ujili na lajang miyaw lo ngawai kamijili na lajang miyaw lo Kiyasik by Isiwe, Secretary, General Secretary, Sir Honequilla, Kayajili Kang John Miao. Hang Sir Honequilla, he line Jilly Yao Solokunuki. Sir Honequilla Nakunu Wakralo Hibahu. Hili Holo. Sarkuina kunu wakralo, kunu wilain jili. Athang makakui kakui makajang sinau prenau katong ramilo sinau prenau athang 60 years above chili makajang bingji women wing bingji la chot khai ga khamili ma chot lo khamili ma shiwam lo katong rasar mara pangshap la rara sinal palan la rara Pangsap la ralui jire
China ara kigla isi aunga pastors athang kum makapai ping na kha nui khamai ping chi katong sok milo pastors aunga ping athang hang thruk makapai chi ping chi aru mane sang hibak khudang sak lo kachon ji ni ईश्वर की मित्यंग मखादा ईश्वर की ब्लेसिंग दी पार्शलिटी लेतबनी को लोइना चाप माने मचू सु मानगदबनी डिजाइन सु मानगदबनी न 60 हो मियाला Sir, actually 60. 60 above the घर ना उम्मीद नहीं से मखुल 60 above the घर ना हो ना घर ना हो oh tháo lùng lắm mà khui chỉ có ba số tiền nữa đấy mày tháo được chỉ bao nhiêu năm mình làm mà khui bị số rồi cái chỉ ba số nữa đấy tháo được chứ queer bing chi la aksira mialo queer bing chi ngala nau bing asama mafuthui mda simnu pili signal ra ajing le hamdu hiba kdeura milo आज क्रिसमस सीजन लुंगली मेरा नाम मसम बंका हिना लुंगवाइलो ara photo nam gi jinam miao lo next wa isi katam naw long bing hi tun san san ga jat ne gari li thada phung jat khwai isi katam naw long bing ji ram misal lo hiba long naw ga than na bing la athang kumli mak chi bing ji 60 70 jile la mak chi bing ji ram misal lo chai ga mara milo क्या रहा मैं क्या रहा
热了要说。 ara isiwe yaron now yaron ararbing ngala ma khui ge thei bing ara ngala la ma hui ge thei bing asama kapili chot chang na hanung la kambor hi na lummi khwai ara yaron ararbing hi masa se jin la isi khigla hiwe amai dai sang aina isiwe advisor 43 Phungyer area unit with advisor amai motel na hi wa mi phlung lo ithum yaron ararbing kya ka chot khama thei ne hi ho mi lo da hang le chiping ja si sok mil jo amai motel na kham ning la kho sok lo chiping je ngala ma khuirang ge chiping ararbing kanso thak lo na nganui fui ara athang jingham ka saliba hiwe kambor velu ma themra ara khunna khale yengla hiwe hili amai thang mi sona lak sa damli kambor we kan khana kya kanar kha yengla sama khui saga pharam ma jiro ko jena ara isi we program hi han la minra de lei je jena program hi continue sa kwa ina isi we compare bingli jisinau thank you Okay, hello. Yarubing Ninkrak Masami Alo, alright, we program is sequence in the Matalenta delay, Ara Kupsama Mandra delay. Christmas advance, Christmas greeting. Kyashik Baya, Emily Leshio, 43 Phungyer Assembly Constituency na, Matalakena, Sinkamere, Reshu Imrinli. Kakuyalia, Kamiana Mahaime Gajini, Aju Salam Lagena. Itong we kaya by MLA kala family na yaro katong ali ngarin kawai blanket yaw mi sir kai hewang ni shie shim hur tung li ra we so coming no. Our next special number Women Society UPC Phungyer ashina atamji rakui mirano hiwi tijangli vote of thanks Sri Isaac Manggung advisor 43 Phungyer area unit former Vice Chairman UDC, Anna nextly Atamji Matang Matang Queen Vice Sarno. Thank you. Shimli Raparami Hao Jamla Gahai Sikwi we call Saili Gata the Isha Weda Kapang Kwi Hao Gazingwi Kamata Hor haida Jishuna ili leishida Ramiya Yao kahom pingla Mataka kaisai Sing shong shong
quy hao cơ gì quy cơ mà thọ bầm hor hay đờ Giêsu na y li lê shi đờ ra mi si ca chang rao đờ Christmas ra hay rờ we commit Giêsu ca parada ina lai sa de korum de le kantara angang now I we Giêsu li cham la ka hai si we kong sai đi cơ tha de I sha mai na cơ bang quy hao cơ gì quy cơ mà tha bam hor hai de Giêsu na I li lê shi de ra mi Thank you. I salute to all the participants in the name of Lord Jesus Christ. Mayambo egi kutangalaga ishorgi mingda salam taujari. Ekwegi honorables, MLS really showcasing Machumagi Nupi, Honorable former Minister and MLA 52 Tame SC, Ekwegi respected DC Rang Peter IAS, Deputy Commissioner Kamchong, and Delos officers Singh Aduga, respected SP, Market Subordinate Officer Singhs, Aduga all headmans, pastors, maru oina ngasigi ekoi function nasida, ekoi program asigi damakda fulfill to hanbiba, ekoi ge one of the most renowned speaker, Reverend Khayapam Kamrang, Pastor Dibisai Infa, Aduga leaders, party leaders, MSU ki General Secretary, Maki colleagues, party leader Singh, Aduga former ADC member Singh, Tilliba Mayam, artists, Mayambo Sikumba Tanja Silurga, Matamsu Laidamne na Kiktang Ekwiki Tangkulonda, Etras Tojage. Rivali Drakaning Shaire, thank you, Almighty God, for giving us this opportunity. Itum Saikor Livrivani that Atam Kami here, Rivalining Shilake. It is for the glory of His kingdom. Awi Umram Re Sankavai, Itum Saikoling Ran Kamilake. Itum Ekasi Kabaya speaker Nahangahai. Itum Ekajan Machu Crystal Janaga. What Kasa Gaji itum Karing Mirin Sase. Legacia, Katana, Kashura, Kranau Saikora, Apamile Ragajip Kai Saikora, Hikata Itumikashi Kabaya, Ozale Shiona, Area Hiwi, Kendra Hiva Wavaka Sada, Government Malay Salala, Iwi Ramnau Bing, Iwi Legacia, Iwi Miping Saikora Pening Hung Sada, Hikata Atom Sambang Sak. Yari Saikora Lesha Kasawi program Singa Sak Advanced Christmas 2025. Hiwi Panit, Nidray Hi, celebration ni Kwika Kamijiwang Ning Shilak Hairi. Hili itumi, Inishat Sami de Kalaya, Kasakapa and John Mi de Kalaya, Idumi, 43 Funger Area Unit Way, President Ning Shikjung Kamidale Away, Kangajon Inishat, what's a Kromilung, what's Sadaklay, what Makjung Query. Lagamatai Lakana Punger headquarter like the Kalayabing. Psychorally, Ning Shik Zankare, Atumi, Kernoping with Development Committee being with blessing in them. Hikatam, Program Ungshung Kang Sakre, Natum Psychore, Ning Shiko, Hangaye, Legacia, 43 Funger area unit belonging to the Klaya,
Ramnau sai kore ayar wain radak le sai kore officers ping sai kore le ring pha Christmas ngasareno pha khamataya chingli gaya khamahaya kumthar ngasareno sai kore project Christmas mingle kula khamai ngasareno amen. Nishilak Haire, issue is Sir Isaac Makung, Advisor 43, Pungyer Area Unit, and a vote of thanks. Matalakai ni Mihaira, Harai to me closing hymn. Closing hymn, he KKL number 290. Closing hymn, KKL 290. Shall we all rise up and sing closing hymn, followed by closing prayer, Dr. Umaling R. Shimre, Pastor, Union Baptist Church, Pungyer. Oh
ho Jesu Christa wi mingli ninga shi masot midali ka tong hi na wi khangra nu longli na wi phamai kap ka je phaning khamiu longli nana so mi hai re arui lai tum na ninga shi hi pro Jesu Christa na lira ka chikat nei nali masot khami hi nana khui mi da na wi ming tek mate irno kala az itumi le ke shia oza le shio kala breva trina nana mi ka hai atam angrit wi longli nali otram khang thia atam sam phang sawa mi shi Arwila anili migai mirin akhili thought he will ni nana sa ngai ot mangaji sawa shapli khawai pang shap mi frano nawi lu khamashan hi are mamang sa hai rano nawi lu khamashan hi khui phungda nawi lu khamashan hi khiu lungli Jesu Christa nana sang sak ngai ot mangaji thought hili kupsang rano rajang gai thum kachi wi wangla singkum hili rivrana ning changa mirinji ringda paisang sak mi kupsang sak mi lo Azuwing ran ye sakai katong hi pro Jesu Christa nawi ming tek meteng sak mirano nawi lu kamishan like shiji khui phung laga itumli sagi daglai wagi daglai katong hili Jesu lu mishan kami asak athai mathai da phekar kar sar sak mi liflo ara nawi thata lu mishan kami rongli mangla ga tharwing yur kami mangla ga tharwi than kami mangla ga tharwi pangshap nongli Jesu wang ring sar sak mi lo sai kori tumli hui kami ngatang kami Jesu Christa nawi mingli se asa da pone Amen.